jiftaħ uffiċjalment l-inkjesta dioċeżana fil-proċess tal-kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddej tal-Patria Vertan Fenek. F'din il-kongregazzjoni hawn reliġjużi, karmelitani, provinċjali, membri tal-konsilli lokali tal-Mosta u tal-Imdina, familjari ta' Patria Vertan, devoti tiegħu, nies li semgħu bih, biex tinfetaħ kawża ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni mhux biss il-persuna trid tkun għexet ħajja qaddisa, imma kostantement f'ħajjitha, f'mewta u wara mewta, irid ikun hemm fama ta' qdusija fost il-poplu ta' Alla u wkoll fama u rapport ta' mirakli jew inkella ġubijiet u grazzi maqluwa bl-interċessjoni tiegħu. Dawn it-tliet elementi huma il-kolonna jew il-pilastru li fuqhom tinbeda il-proċess tal-kawża tal-beatifikazzjoni ta' qaddej ta' Alla. U dawn it-tliet elementi jinsabu fil-ħajja ta' Patria Vertan Fenek li bosta minnkom tafuh b'devozzjoni, ħafna oħrajn jiġu jżuru l-qabar tiegħu inċessantament għal 73 sena wara mewtu, ħafna oħrajn jirrapurtaw fil-kunvent bitri grazzi maqluwa bl-interċessjoni tiegħu. U għalhekk dan kollu wara li għadda żmien biex inkunu ċerti li din mhijiex fama passiġġiera tal-mument, imma hija fama u realtà li hija attestjata biż-żmien, misjura biż-żmien. Wara dan kollu l-Ordni Karmelitan għażel li jitlob, iddeċida li jitlob lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof biex jekk jogħġbu jekk irid jiftaħ f'pajjiżna il-proċess li iktar il-qudiem bl-għajnuna talla u bil-grazzja tiegħu jekk Alla jrid iwassal lil dan ħuna Patria Vertan, mudell ta' ħajja qaddisa u ħajja reliġjuża, ma wkoll ta' ħajja mansweta u umli. Jalla qatt narawh imżejjen bil-glorja tal-altari. Se nagħmlu llum. Mela issa kif jiġi Monsinjur Arċisqof jidħol jinvista l-Ġesu Sagramentat li din id-darba minħabba jew fuq se jkun hawn il-ħalfiet ta' tribunal edna s-sagrament fil-kappella tal-ġemp. L-Arċisqof jinvista l-Ġesu Sagramentat, imbagħad jinvista wkoll il-qabar ta' Patria Vertan li jinsab ukoll f'dik il-kappella. Imbagħad flimkien inkantaw l-innu li għandkom fuq il-karti li tqasmulkom flimkien mal-biografija tiegħu ta' Patria Vertan. Min għalija lill-Alla bil-ferħin kantaw, jekk missier żball. Imbagħad Monsignor Arċisqof minn fuq l-altar minn hawnhekk jiftaħ il-kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni ta' Patria Vertan billi ixandar it-tnedija tal-ftuħ tal-kawża permezz tal-Kanċillier, jixxandar ukoll l-ismijiet ta' dawk li se jieħdu sehem fit-tribunal u se jkunu involuti fil-proċess u dawn imbagħad jieħdu l-ħalfa u l-ġurament li jagħmlu xogħolhom u dmirhom skont il-verità. Fl-għeluq taċ-ċelebrazzjoni, il-provinċja tagħna għażlet illi hekk kif Patria Vertan dam 11-il sena u nofs ġismu nofsu mejjed minħabba attakk ta' apoplesija u ħafna kemm f'waqt il-mart, ma wkoll anki wara il-mewt tiegħu sal-ġurnata tal-lum fil-mart tagħhom, fil-kundizzjoni tagħhom, isibu faraġġ fuq il-qabar tiegħu jew fil-preżenza tiegħu. Aħna żilna u ddeċidejna illi nagħtu donazzjoni sabiħa lill-Arċisqof b'sapport għal din id-dar San Mikiel illi se jiftaħ b'kollaborazzjoni mal-Hospice illi toffri kura paljattiva lil persuni li jinsabu f'dawn il-kundizzjonijiet terminali. Il-provinċjal jagħti din id-donazzjoni l-Arċisqof u mbagħad nagħlqu ċelebrazzjoni bil-kant tal-innu f'ġieħ Patria Vertan li għandkom fuq il-karti li tqasmulkom.
Kif tispiċċa ċelebrazzjoni l-Arċisqof u dawk li se jikkonċelebraw nidħlu fis-sagristija inbidlu għal qudiesa u hawnhekk isir it-berik tax-xema tal-Gandlora mbagħad nimxu għall-Katidral għal qudiesa. Issa ninġabru ftit fiskiet, nifhmu dak li sejrin nagħmlu u nitolbu lill-Alla bl-interċessjoni ta' Patrija Vertan jagħtina l-grazzja illi nimxu fuq il-passi ta' Ġesu, fuq l-eżempju tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. Ħuti eżis fl-imħabba u l-ħnina kbira tiegħu, Alla ġabarna hawn illum biex bil-grazzja tiegħu nagħtu bidu għal proċess dioċeżan fil-futuħ tal-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tad-Dejta Alla Patri Avertan Fenek, saċerdot Karmelitan, li għal-ħajja twajba tiegħu igawdi fost il-poplu ta' Alla fama ta' qdusija u fama ta' interċessur qawwi quddiem il-mulej għal dawk li jitolbu l-interċessjoni tiegħu fit-tiġrib tal-ħajja. Waqt li nroddu ħaj lill-Alla tal-li huwa dejjem iżejjen lill-Knisja tiegħu baħwa eżemplari fil-fidi, ejjew nitolbu fiskiet lill-Alla ħalli jdawwal dak li se nibdew illum u joġbu jwasslu sa tmiem.
Eccellenza Reverendissima, wara li l-postulatriċi ġenerali tal-Ordni tal-Aħwa tal-Imqazza Dejjem Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu, id-Dottoressa Giovanna Brizzi, innominatni leġittimament bħala viċi postulatur għal kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-Qaddejta Alla Patrija Vertan Fenek, saċerdot profess fl-Ordni Karmelitan, fissem li msemmi Ordni Karmelitan u mill-ment nitolbok tiftaħ il-proċess dioċeżan fuq il-ħajja, il-virtu, il-fama tal-qudusija, il-fama tal-grazzi u leġubijiet maqluwa minn Alla, l-interċessjoni ta' Dankuna fil-Karmelu. Nilqa talba tiegħek, Aziz Viċi Postulatur, magħmula f'isem l-Ordni Karmelitan. U ġala darba m'għandna xejn kontrarju, nordna li tinfetaħ din il-kawża tal-beatifikazzjoni u tal-kanonizzazzjoni. Reverendissimo Kanċillier, Monsignor Lorenz Gatt, ilqa dawn id-dokumenti u niżilhom fl-atti ta' din l-ewwel sessjoni. L'introduzione tal-kawza. Carolus Scicluna, Dei et Apostolice Sedis Gratia, Archiepiscopus Metropolita Melitensis, decreto di introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, padre Avertan Fenek, sacerdote e professo dell'Ordine dei Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Io, Charles Scicluna, Arcivescovo di Malta, vista l'istanza 24 novembre 2016 con la quale la dottoressa Giovanna Brizzi, postulatrice della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, padre Avertan Fenek, carmelitano al secolo Luigi Fenek, con la quale chiedeva l'introduzione dell'inchiesta diocesana di detta causa. Sentito il nostro fratello nell'Episcopato e fatte le dovute e opportune indagini, con la presente dichiaro di aver accettato l'istanza della postulatrice e decretiamo l'introduzione di detta causa. Ordiniamo al nostro cancelliere segretario di informare della nostra decisione la postulatrice. Dato nella Curia Arcivescovile di Malta, Floriana, il D6 gennaio 2017. Charles J. Scicluna, Arcivescovo di Malta. Lorenz Gatt, cancelliere. Id-degrit li bih ġi kostituit il-Tribunal Carolus Scicluna, Dei et Apostolice Sedis Gratia, Archiepiscopus Metropolita Melitensis. Decreto di costituzione del Tribunale dell'inchiesta diocesana sulla vita e le virtù in specie e di fatti straordinari in genere per la causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Avertan Fenek al secolo Luigi, sacerdote e professo dell'Ordine dei Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, io Charles J. Scicluna, Arcivescovo di Malta, visto
il supplice libello del giorno 24 novembre 2016, da me approvato, presentato da Giovanna Brigi, postulatrice legittimamente costituita nella causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Avertan Fenech Carmelitano, e convinto del solido fondamento della causa, nomino come giudice delegato arcivescovile il reverendo dottor Don Brendan Gatt, come promotore di giustizia il reverendo dottor Don Kevin Schembri, come notaio attuario la signora Sharon Bonnici. Il nostro cancelliere, Monsignor Lawrence Gatt, comunicherà diligentemente ai singoli menzionati, membri del Tribunale, la rispettiva nomina, affinché abbiano a comparire tutti il giorno 2 febbraio 2017 alle ore 5 del pomeriggio nella chiesa di Maria Santissima Annunziata dei Padri Carmelitani a Mdina, al fine di accettare l'incarico cui sono stati designati, di prestare il debito giuramento ed intervenire nella prima sessione De Actis Primordialibus secondo le disposizioni dello stesso decreto, dato nella Curia Arcivescovile di Malta Floriana il 9 gennaio 2017. Charles J. Scicluna, Arcivescovo di Malta, Lawrence Gatt, Cancelliere. Nikkonferma nomina tal-membri ta' tribunal hekk kif imnedija mill-Kanċillier. Eżis membri ta' tribunal, tilqgħu intom din in-nomina u lesti li twettquha b'fedeltà u tosservaw is-sigriet li ġġib magħha. Jiena Charles Jude Scicluna, Arċisqof ta' Malta, naħlef fl-isem tal-Mulej li nwettaq fedeltà u diligenza dak li ġie avdat fidejja fl-inkjesta djoċeżana fuq il-ħajja, il-virtù, il-fama tal-qdusija u l-fama tal-grazzi u l-eġubijiet maqluha mingħand Alla bl-interċessjoni tal-Qaddejta Alla Patri Avertan Fenech Carmelitan. Naħlef ukoll li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li jista' jimma' fama lil Qaddejta Alla jew lil persuni oħra. Waqt li fl-istess ħin naħlef li nżomm il-bogħod minn kull kompromess jew kondizzjonament. Hekk Alla jgħinni. Jiena Don Brendan Gatt naħlef fl-isem tal-Mulej li nwettaq fedeltà u diligenza dak li ġie avdat fidejja l-inkjesta djoċeżana fuq il-ħajja, il-virtù, il-fama tal-qdusija u l-fama tal-grazzja u l-ġubijiet maqluha mingħand Alla bl-interċessjoni tal-Qaddejta Alla Patri Avertan Fenech Carmelitan.
ma nagħmel xejn u ma ngħid xejn li jista' direttament jew indirettament joffendi l-verità u l-ġustizzja jew ifixkel il-libertà tax-xhieda. Hekk Alla jgħinni u dawn l-Evanġelji mazza. Jiena Kevin Xkembri naħdem fl-isem tal-Mulej inwettaq fideltà u diligenza dak li ġie avdat fidejja fl-inkjesta dioċesana fuq il-ħajja, il-virtù, il-fama tal-qdussija u l-fama tal-grazzi u l-ġubijiet maqruha minn Alla bl-interċessjoni tal-Qaddej Alla Patria Verità tal-Verità. Ma nagħmel xejn u ma ngħid xejn li jista' direttament jew indirettament joffendi l-verità u l-ġustizzja jew fixkel il-libertà tax-xhieda. Hekk Alla jgħinni u dawn l-Evanġelji. Jiena Sheryl Bonnici naħlef fl-isem tal-Mulej li nwettaq fidiltà u diligenza dak li ġie avdat fidejja din l-inkjesta dioċesana fuq il-ħajja, il-virtù, il-fama tal-qdussija u l-fama tal-grazzi u l-ġubijiet maqruha mingħand Alla l-interċessjoni tal-Qaddej Alla Patri Avertan Fenek tal-Verità. Ma nagħmel xejn u ma ngħid xejn li jista' direttament jew indirettament joffendi l-verità u l-ġustizzja jew ifixkel il-libertà tax-xhieda. Hekk Alla jgħinni u dawn l-Evanġelji mazza. Jiena Claudio Laferra naħlef fl-isem tal-Mulej li nwettaq f'fedeltà u diligenza dak li ġie avdat fidejja fl-inkjesta dioċesana fuq il-ħajja, il-virtù, il-fama tal-qdussija u l-fama tal-grazzi u l-ġubijiet maqluha mingħand Alla bl-interċessjoni tal-Qaddej Alla Patri Avertan Fenek tal-Verità. Hekk Alla jgħinni u dawn l-Evanġelji. Jiena Diakonu Martin Zammit naħlef fl-isem tal-Mulej li nwettaq f'fedeltà u diligenza dak li ġie avdat fidejja fl-inkjesta dioċesana fuq il-ħajja, il-virtù, il-fama tal-qdussija u l-fama tal-grazzi u l-ġubijiet maqluha mingħand Alla l-interċessjoni tal-Qaddej Alla Patria Avertan Fenek tal-Verità. Hekk Alla jgħinni u dawn l-Evanġelji mazza. Eccellenza Reverendissima, naddilek il-lista tax-xhieda indikati fil-postulazzjoni waqt li nirriserva id-dritt
li nqiegħed quddiemek aktar xhieda għal din il-kawża. Leġittimament kostitwit viċi postulatur fl-inkjesta dioċeżana fuq il-ħajja, il-virtù, il-fama tal-qdusija u il-fama tal-grazzi u l-ġubijiet, maqluha minn Alla bl-interċessjoni tal-Qaddejtalla Patrija Verkan Fenech, naħlef f'isem il-Mulej li nwettaq bil-fedeltà u d-diligenza l-uffiċċju tiegħi u li ma nagħmel xejn u li ma ngħid xejn li jista' direttament jew indirettament joffendi l-verità u l-ġustizzja jew ifixkel il-libertà tax-xhieda. Hekk Alla jenni u dawn l-Evanġelji mqazzma.